Wow, happy kay ang Sunday sa iyaan kay gihatan ka sa akong pagumangkon og tuyom si Orchin ni sa English. Og taran, ready na ana nang bahaw. Og magsugon taghaha. Kung di ka kugihan mo hahaani, di ka kakaon gyud. Kung naitigaha ni mo okay kaayo. Ako ka maning kamot kog haha no kay yahay mi. Bitaw oy kay luoy po ang bana no nga magpahaha patanga. Mao bin akong na-miss. Mao bin among bonding moment sa una, di ba? So ganahan jud ako jud mo haha kay mao man ay among training sa una sa akong papa. Pahaon gid mi. Di gid pwede magsalig. Dapat maningkamot og haha. Kung di ka kakaon. Ya nagandam nagdagat akong bana kay duol may dagat dire kay sao na siya imo lang kuhiton sa imong thumb o gamit kay thumb na tong dapita or kutsaraon nimo or unsaon pa nimo. Then bahaw dayon kumot-kumuto ng bahaw ituslo or unsay paagi nimo imong hiho yaha nimo di butang nimo sa plato nya kuan dayon kumot out. Simple kayo pag